अहानबदा मरोइबा पाव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मणिपुर खोंगचता चुराचांदपुर चतुना लुपा करोड़ लिसिंग तरेट का चहुंगी सेंफम ओइगदबा तोंगान तोंगानबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यागी फाउंडेशन स्टोन युंगलबा मतुंग कंगलादा लाक्तुना आईडीपी सिंग उनबा अमदी लुपा करोड़ लिसिंग तरानिथोय की सेंफम ओइगदबा चौखट थौरांग की थबक कया पाइखटलमगनी हाइना चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयलना फोंदोरकली लमदम असिगी गेलहौ फुरुप सिंगी हकचांग चेलीबा ई की ममल खंगदबा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मणिपुर खोंगचट असी सौगटफम थोकते हाइना ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको की प्रेसिडेंट फैरोइजम नंदोन वांगना फोंदोरकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मणिपुर लाकदोरिबा असी ममिंग तगी शो तौनबगिदमक लाकपनी हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट कैसांग मेघचंद्रना फोंदोखरे मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोकचबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबिरिबा सिंगबु सुरबला माइरेंबमना तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मणिपुर खोंगचता चुराचांदपुर चतुना लुपा करोड़ लिसिंग तरेट चहुंगी सेंफम ओइगदोबा तोंगान तोंगानबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यागी फाउंडेशन स्टोन युंगलबा मतुंग कंगलादा लाक्तुना आईडीपी सिंग उनबा अमदी लुपा करोड़ लिसिंग तरानिथोय की सेंफम ओइगदबा चौखट थौरांग के थबक कया पाइखटलमगनी हाइना चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयलना फोंदोरकली वफम असी ऑल सेक्रेटरीट की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखिबा पाउंगी मिफम अमदा महाकना फोंदोखिबनी महाकना मखा तारदुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खोंगचट असी आइजोलदगी मणिपुर तमना लाकनी अमदी नुमित युंगबा मतुंग पुंग 12:35 चटपा मतमदा चुराचांदपुर थुंगनी मदुगी मतुंग आईडीपी सिंग उनगनी अमदी लुपा करोड़ लिसिंग तरेट चहुंगी सेंफम ओइगदोबा तोंगान तोंगानबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यागी फाउंडेशन स्टोन युंगलबा मतुंग मियामदा बासन पिरमगनी हाइरी अमदी मसिगी मतुंग तरकपदा नुंगथिल पुंग अनिगा मिनिट 30 रोम तरकपा मतमदा इम्फाली कंगलादा थुंगलबगा लोइनना आईडीपी सिंग उनगनी अमदी करोड़ लिसिंग तरानिथोय की ओइगदबा तोंगान तोंगानबा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या संगारमगनी मसिगा लोइनना मणिपुर असी बॉर्डर स्टेट अमा ओइबा खकनतना इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सेंट्रल पिलर अमा ओइबा खकनतना साउथ ईस्ट एशिया की गेटवे अमसु ओइरी असिगुम डबलब लमदम असिदा शांति हंजिलकपा हाइबसी हिंसा की थबक थोक्तबा खकनतना लेमिनरीबा मियाम की मरक्ता नुंगशीबा अमदी थाजबा लहनबा मथौ ताई मरम असिना प्राइम मिनिस्टर की खोंगचट असिना लमदम असिदा शांति हंजन हंदुना हेना चौखटपा पुरकनबा खोंगचट अमनी हाइनसु फोंगदोखिबगा लोइनना लमदम असिगी मियाम पुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पु तरामना ओकमिनसे हाइबा वाफम सिंगसु फोंगदोखि Manipur is not just a border state, but a central pillar of India's Act East policy, a gateway to the Southeast Asia and a proud guardian of India's diversity. Peace is not only the absence of violence, but also the presence of trust, harmony and reconciliation. Thus, the visit of Honorable Prime Minister to the state will pave way for peace, normalcy and accelerated growth in the state, and first interact with some of the IDPs in the valley area. The Honorable Prime Minister will be inaugurating various development projects within and outside the state belonging to Manipur. The Honorable Prime Minister will address the public gathering. The total projects for which foundation stones are being put are totaling to rupees 7,300 crore, and the projects which are being inaugurated are worth total rupees 1,200 crore. Such initiatives underscore the Honorable Prime Minister's continued commitment and dedication for the development and welfare of the state. Thus, I, on behalf of the Government of Manipur and Government of India, request the people of Manipur to come forward in welcoming the Honorable Prime Minister.
lamdam asigi yelho furup singi hakchang cheliba igi mamal khangdaba India gi Prime Minister Narendra Modi gi Manipur khongchat asi saugatfam thokte haina All Manipur United Clubs Organization amuko gi President Fairoijam Nando Luwang na phongdorakli ngasi paumi singa unaba amada mahak na haikibada hayeng lakadoriba Prime Minister gi Manipur khongchat asi amuko amadi masiga punna chatminariba wakhal manaba lupsing na saruk yaroi saugatfam thokte chahi ani helaklaba Manipur gi conflict asida ireita singi awaba masakhangdaba Modi gi khongchat miyamna isa na mahakpu taramna okfam thokpra haiba wahang adu hangminasi mayamna wakhal tawduna warep lahogdrabadi tungda ningamdabagi amadi pendabagi mitlu pirang sintharako matamda kanana su laktuna taithokpinaba leirakloi haina mahakna makha tarakli सुप्रीम मतमसिदा भारत की प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुरी मियामना खमजरपा हाजिरपा वाफम कया बुताबीदना लागा हदकदि खंगखौदना थोइदोकपा मरिक चुम्ब मरम पीपीना लानेना खंगाय हायरगा हयें सेप्टेम्बर ताम क्रॉम वेदा मणिपुर की मफम बनिदा कंगला दबदि सुलापुरा मफिन तौने हायबसिदा अखोई अमुको की वैना अमुको वाखुन माना चले लुपसिंग मियामना मसिदा करीगुम्बा मौंगददा कोई यौजरोय सरुक याजरोय अमदी तरा मोकोगी वाफमसु कोई रेजेदे करीगिदमक्तनो हारकांददी कोई मणिपुर की मियामना ngasisu hautraba sei ani ga thau morisida thoke ba thodo wa thok mayam koi nisingni koi kaulite adu li miyam na siyona awase ti mayam ko so koi khangi hebse masi koi amukasu malim miyam da india gi miyam khatadna masi koi khangan madukta madu khangan bagi tanjam so koi andar lomjeri aduna bharat ki chawarba yam man jamlaba prime minister bana अदुगुम्बा मणिपुर गुम्बा पिपी स्टेट बदा लापा मतमदा मणिपुर की मियामना हराव फम थोपा दराम फम थोपदु हराव तया मुलुना दराम ओक्रिसी एखोइदा मदु हरावगी फीलिंग लेतबा दराम ओंबगी पॉजिटिव फीलिंग अमा अखोइदा लेते सी करिगिनो हायकांदा अदुगुम्बा भारत सरकार की मणिपुर मियाम थोपसा वसादबा मणिपुर मियाम की वाकत तादबा मणिपुर मियाम की थवाई की ममन खंगदबा मणिपुर मियाम की ई की ममन खंगदबा मणिपुर मियाम की मिकी की मसक खंगदबा अदुगो मणिपुर मियाम ना ngasi मरुवैना लंदम सिगी येलोमी वरिबा मैतै सिंगना अदुगो इरेपा की लंदम की अपन मसकम कायदनाबा अखोगी लाई हक्ता पिलेराबा इपा को हक्ता पि सही क्या संगना थमाबा अदुगो मणिपुर की अपन मसकम कायदनाबा फनबदा अदुगो अवासे थी क्या खांगना लेबा से मरुवैना आईडीपी क्या अमा अखोई इंटरनी डिस्प्लेस्ड पर्सन में हमसी करीगना करी अखोई येलोमी अखोइना लंदम सिदा अखोई को अदुबा सुबा अवा फुमदा लाक नबी खुदिंग मितगी बी दालिबा सुबा मयाम से अखोई काउके मणिपुर मियाम की मरुवैना इंडिजिनस पीपल वइबा मैतै सिंसिगी थवाई की ममनसी नत्रगा मदुबा मैतै की पीपल सी भारत सरकार ना प्राइम मिनिस्टर जिंग भारत सरकार करम नहीं मुगी करम मुगी हाबिसने अखोइना खंगबा पास अखोई लंदम सिगी येलोमी नि लमदम सिगी असिंगबा मीनी अखोइना हाइजरिसु मणिपुर की अपन मसकम कायदनबा तौरखिबा खोंथांग मयाम से ngasi bawda tada la paisi yam chumda खोंथांग बने अदुना अखोइना प्राइम मिनिस्टर की मणिपुर खोंचत असे अमुको की माइकैदगी अमदी अमुको समिनेबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमुको की पुन थगुरबिबा अमुकोगा वखलोन मानबा मियामना सरुक यारोय हाइबा यामना क्लियर वे स्टेट सेबा मणिपुर मियामना लौथोकजबनी हाइबा Prime Minister Narendra Modi na Manipur da lakadoriba asi maming tegi so taunabagidamak lakpani haina MPCC ki President 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 phongdokre mahak na hai Manipur ki praja singna tha kaya wana leiba amasung IDP singna tha kunipan hena relief camp da mafam marang khangdana leiringai barakta praja singna khalambadi mahak na solution purakna ba hotnaduna IDP sing magi mayumda hanjin hanba santi purakpa amasung miyam gi pendaba sing justice phangan bani haidiba sing asi mahak na mangjong na miyam da khanghan ओइरबदी यामना फगनी महाकी खोंगचत असidi शांति की ओइबा प्रोग्राम अमता मियामदा खंगनदबा अमदी स्टेक होल्डर सिंगा करीमता नैनदबा सिना करीसु लैतबा होलो ओइबा खोंगचतनी प्रजाना खलंबगा यामना तयोनबा अमदी बीजेपी ना लैरिबा सिचुएशन असि फजना एड्रेस तौदबा मियामगी निंगबा काइबा ओइना थोकपा खोंगचत अमनी हाइना बेगसंजना फोंगदोकी मणिपुर की प्रजा सिंगना था कया वाना लैबा अमसु था कुनिपान हेना रिलीफ कैम्प IDP सिंगना अदगी मफम मरांग खंगदना लैबसी प्रजा सिंगना खलंबदी यामना वाबसिदा खलंबदी महाकना लाकदबा
कईगुंबा माना लाक्पीबा खोटपा मयाम दा मणिपुर दा विजिट तौबसिदा लैरिबा फजबा हाइबदी सोल्यूशन पुथोकपा याबा आइडिया सजेशन मयाम अमा अदगी सोल्यूशन अमा पुरकनबा होनबा IDP सिंग मागी मागी मयुमदा हननबा शांति पुरकनबा अदगी मिपुम खुदिंगमकी पेंदबा मयाम जस्टिस फंगनबगी पुरकदबनी हाइबसी मसिगी मांगजौनोना मयामदा खंगहनबा ओइरबदी यामना फगदबनी लोइनना माकी बिजिसिदी यामनो कछु लैतबा होलो अदगी करिगुंबा प्रोग्राम अमता शांति के वाफम करीमता मियाम द खंगनदबा मसुंग स्टेक होल्डर्स मियाम सिंगसी करीमता मसी खनन नैनेदबसी मसी नुआइते प्रधान खलंबगा यामना कोनै अमसुंग बीजेपी ना असी लैरिबा सिचुएशन सी फजना एड्रेस तौदबा प्राइम मिनिस्टर लाकपगी गेट वेलकम गेट गाय बुकाइबा तवे हाइबा खोसाउनरबा प्रजासिंगना तवे हाइबदु तारे मदुसु प्रजासिंगसी सावबा अमसुंग तोंगान प्रॉब्लम मैम सिंगसी सोल्यूशन अमा पुरक्तबगी फ्री मूवमेंट लेतबा शांति पुरक्नबा होनदबा मिपुम खुदिंगमकी अवाबा मैम सिंगसिना प्राइम मिनिस्टर की खुंचतसी नुंगाइबा खुंचत अफबा खुंचत डेवलपमेंट की शांति की जस्टिस की रिहेबिलिटेशन की होइबा खुंचत अमदी ओइलरोय हाइना आइना खली लई इंकोल कन्नबगी खोंजंगी सरुकम ओइना कोलिशन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल कादाना सरुक यादुना लई इंकोल गी मियाम का पुन्ना खुटसमनदुना खुल असि थुगाइबे यारोय हाइना सिट इन प्रोटेस्ट पांगथोखरे कुमजा लिसिंग वटमापन निफुदा लेप्रोसी अमसुंग टीबीना नारबा सिंबु खुनाइना इंथोखरबा मतुंग खुंदा लैतादुना लई इंकोल विलेज नंबर 2 मंत्रिपुकी इम्फाल ईस्ट मफम असि मणिपुर हाई कोर्ट की लंबी पाकथोकनबा होटनबदा इविक्शन तौनबा लेंगांगना अकनबा प्रेशर पिरकपनी वकत मिफम मदुदा सेप लई इंकोल मीटे की खुन मुथत पे यारोय लई इंकोल थुगाई पे यारोय हाइबना चिंगबा प्लेकार सिंग पाइदुना खोंजंग चंगसिन की ngasiga wakat mi famadu kada yauna tongan ba lup singna saruk yakhi haina kada gi information and publicity secretary na kudek piduna thadorakpa chirolamada fongdorakli ngasi lilong karampata laiba house complex da lilong kendra gi oina sahi marifutara helaba ahan singbu kendra asigi MLA Abdul Nasirna achamba kudol pot piduna ikai khumna utpagi thauram ama pangthokriba kudol pot pibagi thauram aduda MLA masamak saruk ya khibaga loinana kendra adugi ahal nupa nupi punna chaurakna miyoi chani ga yankhai mukta kudol tamki hairi People's Alliance for Peace and Progress Manipur PAPPM na Prime Minister gi Manipur khongchat putaram na oppaga loinana mahaki leadership amasung santi leiba apunba amadi chokhatpa India amagi mitengbu PAPPM na thajaba thami haina fongdorakli mamang da su kayarak thamkhibagum PAPPM na Manipur da tangdu leita ba hanjilakna ba warol sing Prime Minister da thamlakli illegal immigrants sing crackdown tauba poppy cultivation amasung drug trafficking marufang na muthatpa reserve amasung protected forest singbu ngak senba amasung tokhaiba political agenda sing thengna bani palliba warol sing asina Manipur da khunda minariba phurup singi marakta santi leina hingminnabada maru oibata natana India gi national sovereignty amasung security ngak senbadasu maru oi maramaduna Prime Minister na mahakna laklingida matik chaba khongthang sing lokhatpaga loinana Manipur government na drug muthatna ba honariba environment kanna hotnariba amasung Manipur gi culture amadi heritage yokhatna hotnariba sida mapangal kankhat hanaba warol sing PAPPM gi president khudek piduna thadorakpa chirola sida taksili Democratic People's Front DPF Hana Manipur Democratic People's Front Haina Khangaramba Party asigi nauna spokesperson oina thaupugadabasing mingasi lakthokre Party asigi General Secretary Administration Longjam Joykumar Mitaina khudek piduna thadorakpa chirolamada Lehaurung Bam Sanjoy Mitaibu Chief Spokesperson oina khankre Laishram Somorjit Singh amadi Okram Nandibala Debina spokesperson oina khankre Haidi Mari lainaba media channel singna karigumba program gidamak nauna khankraba spokesperson singa tana bina bachiro lesina makha tarakli
ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝ ꯍꯤꯔꯥꯟꯃꯩꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯁꯨꯁꯥꯏड ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ District Health Society DHS ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ District Mental Health Program DMHP ꯀꯛꯆꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯨꯜꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯔꯛ ꯁꯨꯕ World Suicide Prevention Day ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝ ꯍꯤꯔꯥꯟꯃꯩ ꯍꯔꯥꯎꯃ ꯍꯧꯗꯩꯃ ꯁꯝꯕꯨꯕꯤ Community Hallꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ Changing the narrative on suicide, start the conservation haiba team da pangthokiba thoram aduda Chief Medical Officer District Mission Director National Health Mission Kaching Dr. Thaugdem Razena Chief Guest Youth Pioneer Association YPA Hianglam Hiranmegi President Laishram Santikumar President District Immunization Officer in Charge Kaching Dr. 𝐋𝐢𝐯𝐬 Devi District Mental Health Program Kakchingi District Nodal Officer Dr. 𝐶𝐢𝐯𝐬 PH Hianglam gi MO in charge Dr. KS Krishnananda Hianglam Gram Panchayat ki Hanagi Ward Member SS Memchokbi Social Worker Ningthaujam Yai School Amadi Punsi Lamjing Maira Village Level Federation gi President K Tombi Sanana Guest of Honor Sing Oiki Loinana PH Hianglam gi Makhada Leiba Asa Worker Sing Amadi Village Level Federation gi Member Sing Su Sarukyaki Tharomadu Pangthokpagi Matangda District Mental Health Program Kakchingi Psychiatric Social Worker Dr. Moirangthem Susil Kumarna Nungyu Oiba Warol Fongdoki Chief Guest Oikiba CMO Dr. TS Rajena Suicide Haibasi Karino Mi Amada Kari Taubadagi Karigidamak Suicide Tauninglakibano Masidagi Aikoi Matau Karamna Ngakthokani Loinana Kanagumba Miyoi Amana Suicide Tauge Haina Khalakpa Matamda Mangonda Kari Karamba Khudam Urabada Mi Adubu Matau Karamna Kangani Haivna Chingbigi Matangda Wafam Gaya Kanghanki Tharamadugi Saruk Ama Oina Mahiroi Singi Drawing Competition Amasu Pangthoki Competition Aduda Hianglam Turel Manbi Primary School Hianglam gi Class 4 gi Mahiroi Hizam 𝐶𝐿𝐯 Chanuna First Iramdam Mahikol Ima Langmaidungi Class 5 ki Mahiroi Thoithoi Sana Samna Second School Asimaki Class 4 ki Mahiroi Nunglepam Mangal Amadi Hianglam Turel Manbi Primary School Hianglam Class 4 gi Mahiroi Ilangbam Mangal Sana Anina Third Taki Makok Matang Ahum Suba Taraba Mahiroi Singda Mana Piduna Pukning Thawatki Hairi World Hepatitis Day 2025 ki thorom ki saruk ama oina District Health Society Thawalna Viral Hepatitis ki matangda nongmagi oiba free screening and awareness program ama ngarang Real Recovery Home Thawal College Lota pangthokre thorom aduda Chief Medical Officer Dr. Y. Nokul Singh District Nodal Officer NBHCP Dr. R.K. Kamala Devi District Program Manager District Health Society Thawal CS Basanta Singh Real Recovery Home ki Founder A.K. Herojit Singh na mathang sitna Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Sarukyaki Dr. R.K. Kamala na Viral Hepatitis ngallingaida test tokthokpa diagnosis amasung treatment tawbagi tangai fadaba sing loinana National Viral Hepatitis Control Program gi makhada leidiba tongan ba service singi matangda wafam kya thamki high risk group sing amasung miyamna hepatitis B gi vaccination tangai fadana tokthokpagi maru oibesingi matangda wangangki life skill behavioral change therapy communication na chingbigi matangda su CS Basantana wafam kya thamki thoramadu da free screening camp amasu pangthoktuna miyoi yankhai romna hepatitis B C gi screening amasung atopa routine examination sing tauki ZEO Kaching District ki meeting makhada Eco Club AI Fika International School Soragi Mahiroi Singh na ngasi tree plantation program ama school asiki akoibada pangthokre thormaduga mari leinana Eco Club AI Fika International School gi President Muhammad Shuhel Ahmad na ZEO Kaching District pu thagat pa fongdok paga loinana pangthok liba tree plantation gi program asena environment pu fagat na bagi pandamda pangthok pan haina fongdoki loinana Zafar Rabani Sheikh Secretary Eco Club AI Fikar International School na tree plantation gi pauta pibirakpa MK Angela Head of School amadi Zonal Education Officer ZEO Kaching District pu thagat pa fongdok paga loinana plantation asigi u pambi mateng pangbirakiba District Forest Officer DFO Kaching District pusu thagat pa fongdorakle
Lakliba tarik tara mga ningthokaba numit asida nupisingi oiba one day public discourse ama Manipur People's Party ki chanura marup na sinduna Gandhi Memorial GM Hall da ayuki pung tara taba matamda pangthoktuna afaba laingak ama lehenna ba hotnabada nupisinga lawgadaba thodang haiba hiramda nainagani maramaduna lamdam asida leidiba nupisingna achinba kaya kaithokpiduna saruk yabiyu haina sanura marup Manipur People's Party ki president na kudepiduna thadorakpa cherolamada khanghalakli. Pahalgam da terrorist sing na attack tawduna micham kaya hat ki badugi mayokta Indiana chathakiba operation sindur gi matang da khangmin na bagi thoram ama NCC Group Headquarter Imphal gi Motivation Hall da pangthokre thoramadуда Indian Army gi officer sing NCC gi tongan ba wing nupa amasung nupi cadet sing amasung NCC Group Headquarter Imphal gi official sing na sarukya ki thoramadu gi manung chenna India gi Kashmir da terrorist sing na chathakiba attack ki maramda photo amasung video sing utuna NCC cadet sing da khanghan ki thoramadu gi manung chenna Army officer na operation sindur gi matang da sandok na taktuna saruk ya ki sing da khanghan ki. Indian citizens, innocent citizens. So this was the carnage which was depicted at a very serene, peaceful, next please. And this was orchestrated in a place known for Sufi culture, serenity and nature's bounty. This is Kashmir. But external factors are there to create chaos in this particular state of India. If we see Pakistan, it has been post-independence, that is partition with India in 1947. Over 75 years, it has been troubled with internal turmoil, internal issues, internal rumblings and economic instability. And where India has progressed, so these two countries have had different paths of progress. More than 6,000 of our soldiers and security personnel have lost their lives in their counter-terror operations. And these terrorists are being nurtured, supported, launched by our enemy, that is from Pakistan occupied Jammu and Kashmir. Aroibada maruiba paw mukhana pizari. Prime Minister Narendra Modi ki Manipur khongchata Churachandpur setuna lupa crore lising tare chahungi senfam oigedawa tongan ba infrastructure project yagi foundation stone yunglaba matung kanglada laktuna IDP sing unaba amadi lupa crore lising tarani togi senfam oigedaba chakhat thorangi thabak kaya paikhatlamgani haina Chief Secretary Punit Kumar Goyal na phongdorakli. Lamdam masigi yelho furup singi hakchang da cheliba igi mamal khangdaba India ki Prime Minister Narendra Modi ki Manipur khongchat asi sagatpam thokte haina All Manipur United Clubs Organization amuko ki President Fairoism Nando Luang na phongdorakli. Amadi Prime Minister Narendra Modi na Manipur da lakadoriba asi maming tegi so tawnabagi damak lakpani haina MPCC ki President 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 na phongdokre. Ngasi go ina Northeast Window TV na sandok jaba numidangi Manipuri paw mata ngasi loizare miteng tabi di papum na upamukahana khurumjari.
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Central government ki thabaki exam mai pake khalagadi kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maru oi. Russell Coaching Institute mayang Imphal SSC Defense samadi banking exam singi tha taruki boarding ki course hauzaragani. Mafam asida boarding da leiba satro khudingmak thabaki exam singda written da 100% success oiri. Mafam asida sakdaraba retired Navy Air Force samadi subject expert singna takpi tambiri. Boarding da leiba satra sing nomada pung tara ozaga lunena larik pahanbaga lunena pung amagi physical training su pichari. Mafam asida subject khudingmaki shortcut method su takpi tambiri. Akagnaba sit masing kun khaktani. Yaubining basingna mayang Imphal Bangun buya leirakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tawbihau natroga Akupamarol gidamak mobile number 8289 833 957 da Welcome to Uttar